Data na ngiutho cha nthini wa Vilingi wa Mauvoo mwendo wa samonza tukwatianie kumayu nginya muthia nyenito Faith Mackenzie wa Mutunga na indi okulikania kana masukulu ni mabingu wa muthenyani wa umundi ekali mache mutheke Kimangu na Kathome kwisila balave mutumia wa wandwa Josephat Ngumbi ni makulia serikali ya kaunti ya Masaku kumatetea kana kumasovisia lelu ila ilikite isioni siandwani maiweta kana yu malelu asuni medhitwe mateo temwa kwa ibinda yasa na malasimika kwisila malikoni ni kana kutoaisya maundumo makela muthenya. Daniel Mwongela ni watumba ni siange waisu. Ekali mache mutheke Kimangu Kathome o mwana kitimbalu kwisila valave mutumia wandua Josephat Ngumbi ni makulia serikali ya kaunti ya Masaku kumatemea malelu alamalikite isioni siandwani maiweta kana malelu asu medhito mateo temwa kwa ivinda yasa na malasimika kwisila malikoni nusinyo muno nundu enendea ni mambiisye kwisa ovesya malelu ona kutwika Masakuye atongoi ndadwetwe nzezu no kwekata neko seubwe na ndiaye so seubwe koko kube pache mutheke nzia nendo kupio ona kundu kungi muawadi desunde weta ba ketimbalo paupe liko yingi yenene pio pad ando mateo kila makaenda kwa na niki ndo kiwete to binda ya samuno lakini pau ona ndwa ye kwa mutumia weta wa mwaura pau pelikona nemo mese obeasia kwa uko kube raia twende na kwese obesia na ithie pando banyao pando pa tuketha na mutongo yula wanubie ne waeta wa Ngonga Francis Ngonga MCA wa Muawadi ndege ndo wikite ndine wa wadi wengi ni mamukulia MCA wa Kisiuki Francis Ngonga kumatethesya ni kana malelu wa kusovwa nundu maende na kuonzia biasala na mikaleyo yende na udhuka isioni nundu malelu amwe mayatemwa kuma ivinda ila MCA wa Sakuiwe MCA ni kiwatukengie leo tutemea malelu na kutwa ililia nikiwale ilo twa ililia ondu twawetete naki ni waele lokile na kila twete kila nite naki tuimusakua tukita aiwe wetu ona tuimwizi tuiwe aeta wa Ngonga indi manaa indi ni maendeleo mebalo twete yaku ona kutuika budget ya kaunti ino ya Masaku ninasomiwe na malelu mane wa kimanza kinene cha mbesa isio mbingi va kaunti ino ya Masaku no siende na kuikaila serikali nikana kumatemea malelu alamalikite isio siandwani nundu aingie maende na uthina muno nundu wa biasala sio ona mavindala mundu wa na siathi sia mathiko siethe wa nimetha mena thina muno wa ukui nanengi ibinda ya governor twaje ukito uthela kondu kila ukionde utu wikite kya kutulekeleli no tulilikene na kiutu ka kionania katika ukuni wa ikura tondu nituone tatongo imaenda ukengana mayazia ati nimakite ku angima aje Masaku ni the place to be pa pena thina mwingi muno wa malelo enendea mena wikwatu kana kiyochu nikiuvikia atongoi ala Masakuye nimekuelesekana nikulikanwe kana nomo nekula lakini la moya bitha ithio na tina future nicho gitumi ku insecurity nondu mundu akwa samutu ekata kwou leaders maitu musise mume kuyolo ilobiti kwenu no bato no idete Masakuwa muke mutu serve nikenda next year election ya bika withele tuisa kwa leader etweni nekio no Daniel Mwongela Utungwe TV kauntini ya Masaku. Athukumi ma serikali na alame na wendi wa kulika na kuikonia na maundu ma uteti ni makulu ama bikiye na utia mawiyamo ni kana kutwaisya maundu ma uteti ingi athukumi asu ni makanwa undu wa kuikonia na maundu ma uteti me maubisini uni kwianana na munene wa nzama ya kukutana na ulusani Twali Mbarak.
the Commission has noted an emerging trend where appointed state and public officers currently in active service have commenced political engagement to the 2022 general election. Some public officers have already or are already engaged in heightened political campaigns and trying to do political alignment while they are serving as state officers, which is contrary to Section 23 of the Leadership and Integrity Act of 2012. The EACC requires any appointed public officer who intends to join politics to resign from public service or hold on until the right time as stipulated by the law. Some have started doing this using monkey tricks. They put their profile and say, so and so for 2022 governor. When the EACC is asking him, why are you doing this? Say, it's not me, it's my followers. What do I do? Because they are using the social media. So some technicalities there with the law. And I think the best way is to wait until, I'm told is February 9th. That is the day when if anybody who is the state officer or a public servant who wants to join politics, he can resign. Athukumi matatu sokoni wa Kangundo ni maumia witano kula kwi serikali ya kaunti ya Masako imatethesie na imathesia mawithululuko mo ma utandithia atandithia su meteta kana mabiba makiko kisioni kiu maibetangawa na yukiko kiu ni kiumanangia wia na kwithiwa muisio kwa uimawo wa mwi Boni Mutisia na inge wakwa uliku. Uthunu ndovata kwa miitu na kwisuvena na Mauvoo ala maumanawa na KIKO na yo serikali yithe wa mwanya ni wambe kwikithia kana mwene nthi kundukula kwikala ta masokoni ni kutheu musini wa Kangundo venanzika na muisi wa kukwatwa ni Mauvoo ala maumanawa na KIKO itina wa kwithwa KIKO kikalite na ene nthi kwa lungu yasa Jute kaiba kanzoma na bathe ina ndwithila na andu megito thio kuwa baza kiwanze je kalile ko muthembo sisi ona matangi yangi nange kona yakoya na mausie na maikuwa Kadai, teta yoba ya lamine ni yino tethio lamine teka kuye andu abau. Na tiku nereke tetheka loke wanze cha thia tikoka. Na tia ya mutu oi, ama ndondo kweka, ama mandondo kweka tenge tio mandondo teka na teka ali nenge. Siana nini na ilaita namba manyakana mavutini maita yake ko kingi na Mauvoo no sigende na ulika mavutini na kuthauka namo. Na mausuye, ona muthanda ko tubete yake ko ba, toewe ni mugongo ito mana umete ba. Ona tezari wete tekania tende omutu betama leiba utandithia wevo na ndola movete sialosio na kuthi kundu kivathukanyo mena vinda yomu kuthumu wa kiwanzani kicha ukui makono yake kometho na nzeve nthuku iende no mavikia kavindani kala mathumuite na kwetela mitoka ba stenji bengali be kila kindu lakini maitina kwa bate mabuti meba maibeta wa yuko tito kulia mabuti amoke mabetangwe ba nundu andu meulalamika muno ono tiatie ni wene mabuti undu metekite baitina kwa tabathali mwa kaundi muke mutu bete mabuti aza kana tambe kitambe ya maundu angi nundu yuete ko lilu no matuku mavuthu mavitu ovalata ndithia sokoni watala namo mana ya serikali ya kaunti ya Masako imavitangie KIKO indi kiocho kina mbausia matunda na nova songetwe serikali no mututethesia nangia ngale ko yendia ba ya kaunti na ndo ma kaunti to kila sato ili abaokegwa makatethia ne mukolia twithina ngina NDEKE gavana muto iteta yene yakwa ivinda ya saa na vevata wa serikali ya kaunti ya Masako kwikithia kana ene nthi nimekala kundu kutheu na kumetana na thina wa KIKO sokoni na kula meikala lakini ithe no la mwingi wegwo ne kwitha twina ngali jitu ya utukia meiyo sindu sio ndasuma Masako onesa ukulia tenye niongamie soko ni hawa kana ngali twetele jume Masako. Tiripoti ya Vilingi wa Mauvoo kumava Kangundo nitawa Boni Mutisia. Kiwanza cha ndeke cha Moi International Airport Mombasa nikivikie na kwata ndeke ya mbebyo ya kukua ando ya LUFTHANSA group carrier ya kampuni wa Eurowings Discover. Ndeke hii kakua keli kwa chumwa na wakana.
we are happy that you chose Kenya to be your inaugural stop. We are informed that this is a very, very fast inaugural flight, not just for Kenya, but as an airlines. And we want to truly say thank you very much for giving us that honor to be the first among the first. Germany remains very key for us as a source market, prior and even during COVID. And last year, Germany was number 6 in terms of bringing us inbound traffic. And we believe now with Eurowings Discover, Germany will climb the ladder and hopefully be amongst the top 3. Because this for us is an endeavor and an undertaking that we want to make everybody stay here in Kenya stress-free, rejuvenating, so that when they come and experience the magical experience of Kenya, they live here with memories and know that Kenya is home, should be their second home. So we once again say karibuni sana. We look forward to welcoming you twice in a week as we work towards 4 times in a week next year. We will not disappoint. And as you proceed to Zanzibar, we again wish you all the best, but we want you to know that Kenya is a place to be. We are proud to say that Eurowings Discover is currently the only European airline that is serving Kenya and Mombasa in a direct scheduled flight from Europe. You might ask yourself, why do we choose the name Discover? We want to help people discover new beautiful places, new countries, and of course new cultures. We are very delighted to be here and fulfill our promise with our new airline. With this A330-200, we will fly 2 times a week. Later on next year, 4 times a week to Mombasa, and we want to take part in your tourism and be a proud member of your community and serving your community. Thank you very much. And we want to thank you for choosing Mombasa as your maiden destination. We are very thankful the resilience from the German market, the support from the German market to the destination, and we hope to see the airline prosper because this destination is ready to receive you. We are COVID prepared, and your visitors will definitely enjoy their stay here in Kenya. As Kenya Airports Authority, we are extremely delighted with this development. It does do us a real great favor in terms of promoting our business, international business, and also promoting tourism not just in Kenya but also in the region. So mine is a very simple task to express our warm welcome to this Euro Discover flight, and to assure you that as an airport operator we shall do everything possible to make your operations smooth and trouble-free. So welcome, karibuni, and we wish you all the best. Naindi ngewaisu niyo kutunenga ibuso yambe tose uthiumo wanda tikanini nukathiwasa nitusiokethete. Mukamba aisie ngundi yambe niyo kau indi nisia wetina neka vila niambia wengi mukamba niwisi siya kusandongoi inyusa muluo yu vaiku nyo muluo nondo Vilingi ni wabugwa ukamba witu ni museo na wilato ndi ito utongo TV kwa tanyo ya mukamba ni trafika Mauvoo makele mavuti no konya uteti utanivya nanima no manidwa bandi ni wa Vilingi wa Mauvoo Betha maitu mengunu kilandwani ukamba witu kuma ketunzene mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio siya kisuani nginyamu siye ni munene wa Kenya lovi kitambasie kwata iki lalawa nondu wao ni wenyu wa Mauvoo ni wa thela itisina wa Vilingi kuvuvwa yu mwe makwata mema vyo maumete ito cha kimwe kiruanda na ngwatanio
ni vina yu Mutongo TV nikoka mimekoka kama visa alake ukwata nyamukamba Mutongo TV wata niyo ya mukamba nitwavika musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevuso ye kuvikia mamilioni ma andu alama tosiaisi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo 1Pm tuvikie kwisila nambani ya simu noti 114 kenda ile 18 kana ututume email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatanie twaile biasala situ. Ningo sasimu naku lakini ndambete osasimu naku niwe sinekuga ngalika mindo ngalika libu tioba matako nangelika ndini na alika mutumionge natambatite yake lingoloba hana umia ba una atia subia mundu mukana akia tonelela libu tibinga twambata wewe niwe siba upa nyungi tondo ndetini mwanenyu siwe ni siwe mundu mukomba akatata ungone yaketwe bwana bibi negwake beza na atavu pale salibuti watasikiza tune ya lift tuma SMS waandikite skiza no yati ise namba 5 noti ile inya 5 na uituma kwa nyanya 1 Musei no manyeneke asi on the masembe tisiana sio School of Angel Sophia. School of Angel Sophia ni wewe kaneza vyo na waketo misingini ya Kikristo. Ali mumaitu ni mayumete kunenga mwana wako kisomo kilo kwata kwa uni mwailu ndevi situ nesiani ya muvuko wako. Tuivake lomiti chato kuma musino wa matulelo no adhika kuthigarisa. Semba oyumi anyejevo itana adhela nondu kila musei no vo sembete. Welcome to the School of Angels, the home of super brains. We have a modern laboratory, a library, and other social services that will help our students do well in their exams. We also offer curricular activities for the students, that's drama, music, among other outdoor activities. Kwa Mauvoo 1Pm tuthokeka na tukunesi mukusila noti mwonza ili noti imwe ili noti thandatu itatu imwe kana noti mwonza imwe thandatu ina noti mwonza na thandatu itano. School of Angels Sophia, dream big, work hard, achieve your goals. Ni na udhocha ingi musiaisia tutambanie imwe tuminie Mauvoo alamatialite thini wa Vilingi wa Mauvoo. Masukulu ni mabingu wa kwi muthenyani wa umuthi kwa tamu wa mbe etina wa kubingwa kwa chumwa kimwe thini wa masukulu kibethukanio kaunti ya Makueni na mono kisioni cha wote amanyingwa aingi ni moneka maibika skulu na walanio wa kisomo kusiokewa ota tene skulu ni wa musingi wa Unoa Primary masomo ni masiokewa undu bailite na walanio wa kisomo ni withitwe ulikilwe muno ni wa corona na kubingisa kalenda ka kisomo ba Kenya. Mwandiki wito wa Mauvoo Caleb Chalo ni watambuka maskulu ni asu na atumbanisia ngewa ino. Tamu wambe wa masukulu vanthino ya Kenya ni wambe ya kuyo munthi una valasia na sia sukulu sia musingi sia thasivi kama sukulu ni kuambe ya masomo mo tukitambuka sukulu ni wa mwalimu munene wa sukulu Philip Kema nunwalesia namba nini ya maniwa kwithivikie sukulu ni kioko cha umunthi nituvinguye sukulu nesa siana nisiyukiete ne muno yengoma ba sukulu na mukise ni siana na sia unu Tamu wambe wa siana kuka na after 3 months tulikata mwakeli next year tulikata magaratu akinene ya kalenda ka sukulu na kala o yune kavindu ku mwalimu no ekithia kana maniwa nende na kusoyana na kalenda ka na kala kana vindukie kuma no wowe muisio wa corona walikava nthino ya Kenya ikalenda ni kana vindukie lakini tuna adjust tali muno ndo tuyeno ndonge
we adjusted and we are actually prepared to start the first term nikana tusome dinesa mwaka huu nitokwenda kwika marvelous nitokwenda kuproduce kana tusikaneka kwa pia katika dhangu kale yako kana mbemo tunasiana around 5 zemono and we are preparing them even with the other kids. Ndini wa sukulu wa the Makueni School of Makueni na ke mwalimu munene wa sukulu Dennis Owino nunuelesya undu mevangite na maundu ma kutasiana na ila sina na ivinda enini othyumo kumano na uvinduku wa kalenda ka sukulu. Now today we are opening for the regular boarders, that is 26th. Then tomorrow 27th the day scholars will be coming, and on Wednesday we shall be receiving the new admissions. Kuyana na kalenda kaane kana sukulu syavingwa umunthi kwa tamu wa mbe na ikavingwa ingi etuko yemwe ya mwei wa 10 na vala maniwa makavinga na kwikala musyi o kwa chumwa kimwe. Mutongo TV kumava wote kaunti ya Makueni Mauvoo ma Kisomo. Ndi ripoti ya Neta wa Caleb Chalo wa Mutunga. Na indi tuimendea amanyewa kwithwa na kisomo cha elite kwa tamu wa kwambililia valaindi ni mavikia na kukila nilia kuthi kilasi kila kimbe. Silanga wa uma niwoneka ta ukamina dhina wa Kigu kaunti ya Kitui. Ona uobo ekali ma kaunti ya Kitui no maende na kulalamikia mwai wa Kigu ula utuma matumia Kigu KIKO kilake muisioni kana kikwikia mathayumo muisioni ndini wa kilungu chake lecha uma itatethasya. Onesmus Chalo ni mwandiki witu wa Mauvoo kuma Kitui na nukusisya maundu haya. Mwa wa Kivu kaunti ya Kitui no wende kwithia wikito kinene kwa ekalima kaunti ya Kitui kindu kila serikali ya musumbo thomwe we Mwai Kibaki yonie veva twa kwenza silanga ya uma mwaka ni wangile na nana ila gavana wa kaunti ya Kitui Mwandu Charity Ngilo wa minister wa Kibu silanga o na wala wechangwithia ya umeloni wa sua Kitui cha katika kaunti ya Kitui wavaniwa kimanda cha shilingi bilioni 1.5 ili vala milioni 485 siatumikia kwa kasilanga o na wa kwama kwa itumisia olosani Movyani Osu ula wa minister Movyani Osu kwa ivinda yu Charity Ngilo waleanile na Mauvoo asu aiweta tavate olosani Movyani Osu silanga yo uma etwa mita uma ndamu ndizi kwekiwata kuma 08 nanu mabuma uzenegebu oyaki kaluke na zizie monobio omanda mubaya parpala atelilwe iminukilelwe ndelo nondo akwethea para yabigie no we yabigie nanu mawe monie ametho mo ya mbezwa nyene umwe ngikuma lozi muthanga ngitwa muthanga bu omandamu na ndiye ya egiata na ndiye yao ilio twenda omandamu ezobwe nono kuma 08 bidage bagi no yakawa na unde yakawa na uru no ebo na kibage no aljai no akomyo athomo silanga wavaniwe kutethia misimbe wa 75,000 na vala kiwu cha wacheta wa nosi wanzeu yu osi wanzeu no wende na kuvite kiwu cha uo kiteuthethia mwenembi wa kaunti ya Kitui ni muthukumi wa Kitui kaunti pa town ta muthukumi wa kuthambia car wash kuthambia ngali kuthambia motorbikes na kuthambia carpets na whatever nituthite amathina maingi muno ma Kivu nondo kwa yutu thwa Kivu mutungi silingi mbao no eke sabu kwithia Kivu yani ondo muta mabandite na ondo Kivu kitetwe paingwa kindu kwata na Kivu pia saingi nikikwithia kina mathina nondo netukwetwe Kivu kina muno ambapo makaso maimo complain kana cha thambia ngali imakeos inikeo ku fade na ikusia langiwo kwa unundu wa ondosu no ithito itoloko muno na thukumi ni ma customer maku nundu athi nosu silanga yumano yo inotonywa minamo wa Kivu musini wa Kitui yu ekalima musi wa Kitui methi tuna thina wa Kivu nondo meitumia Kivu kuma silanga ni wa masinga ula masako na kila kiuka kwa matia kumana na wingi wa andu ala meutumia Kivu chawuo na nethi enoka bao manda Kivu cha kuyungithe mete yakwa na numabuninga mante Kivu gicha unyo nundu kwena mathina mengi ma Kivu
taketha tusobewa silanga wa uma na ntithie kila mundu numba kwake ena mubele kiro no bingwa tukanywa kigwithio nde ndikwasia usioni kaunda kitwi itusobesie silanga uswa uma kibugengo utapapa no ticha kuua kibugeno ni cha kuthi kumida mete yakwa na mboka yakwa kwou numa bano ni manda kenge cha kunywa utukethe batoneka tukethe twina kibu kisio cha kunywa ona chono tukitumia kwa kungida mete yusilanga ni o vai kindu kiendeye na malila ya thoeto na lato munene kondwa kwa kasilanga o no yende na kwana ngikia kisione kiu mwene nthi wa kaunti ya Kitui aende na kunyamane mwa wa Kibu moyumba wa kiliombunge cha Kitui cha Katema Kalimulu aina na Mutongoi TV nona wetie weno tatitondo patonyeka kukwa mwasilanga o kindu kilona wetie serikali tayuma siambe silasi abani wa kukwa mwasilanga o makali weta silanga o wenda kimanda cha shilingi bilioni 1 nenda kwa zitako ba Kitui cha Kati wethabe kindu kikatethia Kitui cha Kati ne umandamu ndamuzi akwa miaka mbingi muno na ndamuzi ndio kusembanya na muno wetha watu takeke kuombeza tukike mbeza serikali makumi tukike mbeza serikali makumi na ndamuzi kathela Kitui town uwa kibwitha thina uwa thela atwa kwata kibugi sio Kitui town na mandu ma siwa line kuthana mabotha kuzi project Kitui thia nyita mutongo wa kilio wetha kwata kamwana ka kunena ndo ngosa mwana zile na nenda muzi watu thake mino nundu yendo karibu bilioni 1 na nimekwata kibugi sio na tunywa kumiradu na mbingi ukamba ni kundu kukafu na kibugi zila bake zembele chendete Mombasa ukela niko kule twazia nitukule rais kila kilio tumandho ndamu muka na ile kula kukaukonze tukakwata ndamu 5 nene nesa sia bilioni 10 kila kibugi kisembage ili ukangani chonde twatungene katika ndamu kikaterezia no kwa kungithia ng'ombe anokiterezia no maito kwa kungithia miunda silanga u ethio kaminukilwa kwa ukethwa wewe ni komunene kwa ekalima akaunti ya Kitui na kuukilia AIEE Governor Charity Ngilu osekibila cho governor ni wambise molati wa vanda ndengo na ola wa vatisi teta kiutani cha udhui indi wa kwa makumana na mwa kivu va akaunti ya Kitui ekali ma akaunti ya Kitui merito na ekolio no loka ameta na mwa kivu yune myaka 10 na vaiwe kwatio wa silanga wa uma kwisa kuendeana kwa nye ngewa ya uma ni akuye ni adele yuwe serikali ya Kitui nijakila chechende bubu umani no muda bia uma mbeza nisi adele tozizie onenda ni ngodoja metene akwanye ni jogenu ja kwa bubu na kwa ndamu yake ke to kwa kiu nunu dusumbukete mono wetha ni mbeza zitepo sia kwende sia uma ndamu na mbe ile tutabwe nyenu myemete 10 ni tene kwa yana unge umye 10 to tete kwa yana umethele atwe kwa kiu na serikali mwe kwa tuku murukua ngiripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui neta Onesmus Chalo. Thini wa mutongo imathaunini kana kwi muthenyani wa iyo thini wa mathau ma Premier League FC Leopards ni mangai yengi nya namba 3 itina kukima kana kuma kwa draw ya ambao ilikuwa ile na timu wanzo ya Sugar mathau alama thau kiwe kiwanzani cha Nakuru na Nzoia Sugar na mo me namba 14 thini wa mathau ange Kakamega Homeboys ni makunie Sofa Paka ambao ilikuwa imwe na yo Bandari Mabinga Posta Rangers ambao imwe kwa baadhi na mo timu ya Wazito Makona Mathare United ambao ilikuwa imwe vizuri kabisa na kijana Simiyu yule alifunga bao la kwanza na ndio aliweza kufunga bao la pili la vijana hawa wa Nzoia manake walikuja hangeweza kutoa atakiangalia na hiyo penalty iko kwamba penalty yenyewe hangeweza kwa mbele alipokuja kipindi kwamba pia angalia jinsi alivyokupisha nafasi manake lack of concentration and marking limetuadhiri game ya leo, lakini
Ni hivyo, tunashukuru kwa mchezo na tunashukuru kwa alama moja, lakini kwa kusema ukweli point 3 zilikuwa zetu hizi. Hapo lazima tunacheza nyumbani, so lazima tulitaka kwenda kupress ili tupate bao. So nimewahimiza vijana wangu waendelee kuweka pressure kwa defense FC Leopards ili tuweze kupata matokeo. Ndio hayo tukapata matokeo. So mimi nashukuru kwa alama moja na inanipeleka mahali. No, you know, we had the control of the game during the first half. We scored very early. Even at the beginning of the second half, we had the control of the game. Fortunately, you know, in football sometimes there are some mistakes, so I don't want to blame, and I cannot blame Ocean because that things happen. But you know, these goals give them wings, and after a penalty. So I will not discuss anymore about all these things. So we concede a second goal, and after we try to come back. So at least we equalize. But you know, yes, it's not the result we were hoping. But at least after 2 losses in a row, we take 1 point. Naindi musiaisha wa Mutongo TV bwini bamwikia ngithilo thini wa Vilingi wa Mauvoo mwendo wa Samonza nyini kwendea muthenya wa kwaila na wiki wa kwaila siaungama mwendo wa saa 1:30 ya mawio withiwa uikwatiania nake Erastus Nzomo naindi ebikiana kunengelelia mawala methwa maketikite nthi ya Kenya na ikonyoni itatu cia county situ naindi oyuni utia mokoni make DJ Biado kilunguni cha nichavya ngwatilo nyini Faith Mackenzie wa Mutunga Tindanesa.